namukela kambe ka Master Xitsonga analyst Hey, yeah, namuntlha of course da khe like Gagash la yi nga suka kusuka man na vongo maybe anga na vutsotsi even then makume ta khe tela King Tsinya man na mangu lama ntoko ya baba man ta khe reference and stuff like that so mga very very already mkama tsundzuka hi cover ni mhaka ya very loko Gagash a ri karhi a koke Golf 8R a ri mashesha very mahita worth ya yona it's over 1 million and stuff like that so ku ve ku va na swivulavula on TikTok but before hi swi reference hi ngo vheta hi vekela inani video clip ya yena kha respond to swivulavula swa kona and stuff like that va swi leswi swi ngo ta vanhu timbilu na swi vona kwala ka TikTok va ka va ku mari South African Police Service va mention va ku SARS all those things I'm twa ku ntlerini nyana me kumbe 1 2 3 swi mi swi hleketaka ni rin'we ku tivulavula ma tivulavulelo so swi kahle ku munhu mi tivulavula nkarhi lowu hinkwawo van'wani va ku vulavula hi ti-drugs van'wani va ku money laundering swi tele swi humelelaka so but people they talk a ni ri i nge n'wi siveli munhu ku fanele a vulavula ku yini ni vulavula for his or her best interest so what can you do it's life at the end of the day and mina ni fanele ni ka clarity aka vanhu 1 2 3 ntlhini nga va koloti nchumu loyi a nga na problem na mina a hambo a yo fa just ya koka ya as of it so ku ndleka yini Master Cho to vete reference ku ndleka yini kahle la so leswi nga endleka vele Gaza Netflix wun'wana wa ti-account on TikTok ti follow ku hi Gagash swinene i fika a vekela video clip ya Gagash as normal vele even then se ku fika ku nghena a comment yo karhi liya 005 user 005 lo nga fatsela ku this guy need to be investigated no ways a police officer with such cars as you can see yena nga sungula mhaka leswi swi vheta swi kha swi ku ri busy blinded a khe reference ti-comments letin'wana vele so of course Gaza Netflix ivi a posta yin'wana ti-videos ta Gagash ta khale but for now hi ngo sungula hi cheka mhaka ya ti-comments before hi languta video clip yaleyo vele yeah so lo se hi fika hi nghena ndzeni ka ti-comments hi fika hi kuma ku hi suke kusuka hi swona swi nga swi endla ku Gagash vele za ha responda such as Zoga kona va kha va questiona ku Metro Police and how much flat swi no ya hakela mali muni ka timovha and stuff like that hi kona swi nga vheta yi va yi sukile and stuff like that kwalano va aza driver kha ku lifestyle all date talking too much can get you in trouble as you can see kwalano yeah ni to va ni kha ni ba pause ni kota ku va ni hlaya ti-comments ta kona mi kota ku swi vona ku swi sukele kwini and stuff like that yin'wana leyi comment from 1 to 3 whatever la nga fatsela ku they are using him for money laundering i vula le 17 le and then Joe fika yena nga fika tag maphorisa i referisiwe na yena the South African Police Service and the SARS wozani ngapha as you can see yeah leswi of course a nga fika kombisa swona kwala hi ngo va hi khe repa ka ti-comments hi nga ta hi nga heti as you can see kwala na K Matthews yi fika yi kombise ku subs should do a lifestyle audit on you too I guess yeah leswi of course hi nga fika hi tsala xiswona and stuff like that so hi swo of course leswi Gagash kha respond ka swona ku i loko accusing ku a nga kha endla vutsotsi ku va hi kha hi vona na timovha ti tangana to kwala vele mashuku tikulukumba ku na yeah as you know very Golf 8R mashesha leya nyuwana ku na BMW 330i ku na Polo leya yena and then ku tlhela ku na Mercedes CLA so worth ya tona like obviously BMW na Polo leya obviously swi va swi ri ka million hi ngenela CLA probably maybe it's around 4 I guess and then yeah so masho loko hi vula laha timovha leti ti nga around 3.something million so swi endla ku se va kha vanhu va n'wi chingela plus na yindlu and stuff like that hi swona leswi nga ze swi endla ku video leyi ze a hlamula Gagash
hayi ngo tlhela hi vekela video clip yaliya ya khale yi nga referensiwa ya khale clip leyi but ni twi na ku still ya relevant because a yi adiresa side ra yena Gangaxi ku mali ya kho a nga va kha a yi endlisa ku yini to some extent. Una business. Salary ya me wa ithi. Una business. Salary ya me wa ithi. Aniti. Ya me phela ndo twa vanhu va ka va ku iphorisa wala 15,000 salary ya mina ti decide ma yima ku byela ndo twa va fana va ka va ntelela lapha loko yi kanula loko iphorisa wala 15,000 loko mi nga swi tiva fana boys, small boys, listen to me very very attentively. Salary ya mina ti decide la ku namuntlha na ku muka na munhu amu a kota kwala mulawu ta kota ko salary ya mina ti decide loko no la ku muka na 20 30 kumbe siku ra na ku muka na 10 ni muka na 10 se singa joyela ni nga ndzi nga ku mi special nchumu vuphorisa bya mina na byi tiva ku byi yimise ku loko no la ku muka na yona na withdraw ka account ya mina muka na yona un'wana ta ku haya swi i vula ku yini ni vula ku loko na swi kota ku ni withdraw na mutani muka na 20 kumbe na mundzuku muka na 15 mundzuku ni vona swi ya ku swi lavisa ku yini se si nga joyelani. So yo mhaka kona of course yi nga kona very ngo va kha va cha ku commenta about the matter but swi komba na se Gangaxi a kha hlekete loko ku nga kha ku na vumbhombayi byo karhi byi nga va ku kha byi ri kona because a na comment leyi mi vona a yi kumenyana ti-likes to hlayanyana and then na letin'wana ti-comments ti va kha ti ri ku like-iweni laha na mhaka leyi so mi ni ri obvious mi ni nge swi tivi ku mali a nga kha yi kuma kwini but clearly loko hi swi langutisa swi tliya ku i va kha ku ri tlhelo na le tlhelo leswo ka va kha a yi tirhela tanihileswi already swi tiva ku vhele va kha tirha A17 we all know it so maybe business ri nga swi ri kha ri bela henhla swinene wona mhaka leyi la tlhelo vhele ha swona ni tshama kha ndla ti-events na ti-birthday celebration and la tlhelo loko ni tsundzuka na ku tlhela ndla why not again so ku va kha ku nghena na timali muni swi na timali swa ti-events so swa le hanyana loko ri mpela ku na vumbhomba hi ta vona a khomiwini or ku ve na issue yo karhi that's it loko ri sweswo ku to hleketeleriwa njhe just ku va ku thyakisa vito ra munhu so as long ku nga va nga na ti-case ta nchumu ku to va ku ri a waste loko a kha a chingeriwa hi ku twisisa ka mina and stuff like that. Even then vhele kha hetela hi khinsinya vantshwa so hi ti 10 ta August hi fike hi endla video yo karhi swi tikomba swi ri serious swa hi twini yi rini Master T it's hard to believe to some extent to be honest but yeah a hi twini ku yi rini la. Ya namuntlha na ta mi byela xitori nyana xa Tshinya xitsongo nyana. Tshinya munhu loyi a kota ku tsala a kota ku hlaya a ri primary ivi a fika ka va 6 7 ku va na ti-changes. Tshinya a nga ha swi koti ku tsala a nga ha swi koti ku hlaya vo tala mi nga ku Tshinya wa hemba kumbe u va domu no a ni nga ri domu swi lo fika swi endleka swa vudomu endleleni ku fana na loko munhu a tswariwa ka a vona ivi a kula loko a ku 20 years a nga ha voni wa swi imagine ku swi vava njhani ku fika i nga ha voni ku ri ke ni a wu vona munhu a tswariwa ka a famba a fika after 30 years a nga ha koti ku famba ivi a famba hi wheelchair kumbe hi timhandzi swi vava ngopfu swo fana sweswiya mara i ta ku yini i phati ya vutomi na mina ni un'wana wa loyi ni nga hlangana na swona swa ku ni nga ha swi koti ku hlaya ni nga ha swi koti ku tsala mara ni khensa Xikwembu ku va ku loko ri i Satan a nga ni tekela tidyondzo ta mina or vutlhari bya mina exikolweni ni khensa Xikwembu ku va xi n'wi pfale matihlo ka ku a nga teki vutlhari lebyi ni nga na byona vutlhari lebyi ni nga na byona ni hanya hi byoho ni nga ri na xikolo can you imagine loko Tshinya a lova na xikolo kumbe ku hlaya ka yena ku kota ku tsala ka yena ku kota ku hlaya ka yena a swo ka swi nga nyamalalangi ka Tshinya ku Tshinya a ta a ri mani okay ni nga tlhela ni mi nyika so swi ni tikela ngopfu va ka hina ni mi xisi ni twa ku vava ya kuma ku create email ni boheka ku ya ka munhu a ni create-ela email a ni swi koti myself ku create Facebook a ni swi koti ku create WhatsApp a ni swi koti that's why loko wo za i vona ka Facebook ya mina ku tsariwe post hi xilungu ni va ni lave munhu a ni tsalela. Before you continue very it's a bit hard to believe ku la ntiso mani twi na ku hi yona King Tshinya un'wana va kha yi responda so it's a bit
tough to believe. But loko hi yingisela kahle swi komba na ku hi swi yisa ngopfu hi sayiti ra xilungu laniwa ku va hi koti ku va yi hlahla swilo swa xilungulungulungulungulungulungu tanihileswi swi hi swi twaku kwalano ku vhevhe na swo create ti-email lana na ti-Facebook mi kuma ku lava kha va ku tirhisiwe English and stuff like that. Lero ni twe na ku like statement xa yona a yi kota ku va yi xipaka kahle ngopfu loko ni twe na ku yi nga yi kha yi swi kota ku va yi hlaya swo fana Xitsonga in general hi ku twisa ka mina. So it's a bit tough to believe, guys. I'm trying to digest it. Loko very kombisa no tsala wa hi swi koti. So hey guys, okay. Kuma ku ta project so ni submit ni endlini ti-CK ni endli nini ni submit loko se ni pasini ni ya lava munhu a ni byela ku i pasini va lava leswi na leswi endla leswi na leswi ni endla ene ni endlela hi vanhu va lavaya ni nga dyondza na vo xikolo a va ni tiva ku ni tlharini xikolweni swi va ku se ku cince yini van'wani vanhu va swi tiva swa so swi koho va tshemba hikuva va swi vonini lava ni nga dyondza na vona a no lata mi basisa kwalano ku tshinya a nga swi koti ku tsala a nga swi koti ku hlaya swi nga mi hlamarisi mara i wa lwa ku a survive a nga dlayi hi ndlala because a nga dyondzanga. Hi guys, comment below if mi tshama mi hlangana swona mi nga swi tsala below like munhu mi kuma ku a ri primary a ri like a kota ku hlaya like even then all of a sudden a nga ha koti ku tsala no hlaya. Hey, to me it's a bit tough to believe it. Ku vhevhe tshinya minkarhi yin'wana i munhu wa musawu se swa ni tikelanya badi ya mi nga commenta below if un'wana tshama hlangana swona ya ni nga ze ni va open to believe ku a swilo swa humela swilo swo fana na sweswo a ni mahito case leyi tshame xinjhani from primary munhu a kota ku hlaya like it's all sort of ku fika ku humelela disability yo karhi so emhleketweni to some extent. So yeah, you can comment below heleswo. Vamos,